Earning samai birta kalang rapet do anarar kansmi aprang sinil hin pens kardom lang pazriklo kardom non earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa rasi non birta thepi lang ponisina Bidasing kram sa phan areng huk paso tum phan ki nep ing nangsi sudakang sai piwek nang ji pusi KSA tum pen semi dipu police station along FIR ki pidam Bidasing kram sa phan areng huk paso tum phan ki nep ing nangsi sudakang sai pinang ji pusi Bidasing kram sa achor pen kachuning ri Dipui thilong kedo ingti decorator akulal along pen lang pang sip misin ke pon dera tum prabjun pen nang thon nang ji pusi kulal hem khu tum pen ki pachini pon KSA lapen ki Karbi Anglong Democratic Women Association atum chalang si Imran Ali phan sudakang sai piwek nang ji pu ki hang pon teng pen si Dipu police station along FIR ki pidam Dr. Longsing Teron pen ke tok pon Whisper of the Inglong lapen ki The Printed Plus palu thoi ghotirong spialong kangpu pon non birta puthot angton pen langpon isinan kedam tang pai pai ni pai crane recap ajo dipu police station ke parlopon angkang dipui thilong inut beresing kram sabang aphan sami Imran Ali lepan ri sang hu tum unan thing chok pen si amla pati alang roilong sami bartekang phitlo laso puthak pat sami Imran Ali phan bang ki nep inang si sudak kang sai pibek nang si pusi KSA tum pen khang pedopon si police station salong on paledam si FIR sami pidam hello ang tan pen kibang kepe che sum si Karbi longlong nang dudun chot pen si Karbi tum phat aphong phong na teng kheng aring huni ke pasu labang so puthak bangki KSA tum ki langding de la pen chak ding de la si Imran Ali la pen ri sang hu tum pan ki nep ing nang si sudak kang sai pibek nang si ang tan pen kibang ke be che su tum pan ki Karbi tum si dim thlong ke chak la si lai ke be che su pan non kibang si ani pen ki dim thlong chak che da nang si pusi KSA tum pen sudak pen pachini pon dak Karbi lo chole song pen dipu athana long bang kok maplote kidam tang patum diga jo bidasing kram sa phan dak dipum lom ke do dipu markem lom ke do amia tum an phang ke theng ke chok pathi hi an ke theng ke chok la so posi pini la dak mangke ni tum alang tum phan mia tum phan alang malam honang pina kok la lo amang ang theng bang pan nam ini okay bang tumi alang jongjong alang tum che penela juntu areng hu ke so vek bang tumi alang tum cipilo metang jong la pen pini tum Karbi lo chareng di regional committee ban si pini bang fair bang kitlo la pen am hedar jula usi sar pan case bang register elo la pen pini ppia case pabon makel attempt to murder si alang pan case bang pabon pon lo halong tum pat la pen juntu bang proxy ni dolang alang tum non retar le bomlop si juntu bahini ke alang tum dak men si ka jibu si posta me ni tum hanang ke thana mande ang pachini don teng pade mande ni tum ga de mana teng dalalo ni thomang bong yong sinang na pitek the pote suluk sudak ni tum mangke so mangai Karbi khai banang ke lang rob bangke ni tum Karbi lo chole song pen chi song jip selang phandan ni tum bachin ka te lam bol la pen thuni li Karbi anglong rat pham pachinang tung lalo isi dak dipu pote headquarter long pote tum Karbi east west ke dak chingrom din lo dak tum Karbi tum majority lo son thai ri tum example am border long kon si tum Karbi khai tum hoda population gyong ma ba khai men silo dak doropet lasi hal hai rona long itum Karbi lo chole song pen ki pudun gang tung mangke lalo exer holder tum la non dur council ka suli tum mande council ka chare tum alang tum la len right putha mate longli ka chare kom putha la tum mang suman peni bangke lar ponang jip si mathada mathe non la dak lo juntu la somia tum dami alang tum longli len pota do busigar julong ta ko mase so len pota ka lang tum pilo pini ale alang tum bihar bepa no choklem chora tum si pini ladak itum hana renghu paso bang ke chak ni non border long da isi sensitive the piglo kapre ka itum lapu thegrong de cholo hodai ta bang khai long pen bangke pene ifere me bangke dolo lasi council ma chuni nang tung la lo alang tum nong si la isuman tum la len right pu thak polong le pu thak balang tum aron na teng lar ponson ti tum ta ibang jilang ani bangke la sona kisung bang popedet ji pusi ma thapon keong dun ke la ka ru polong ke kisan kar bi lalo ni tum ka chingi che than lo ki dam tang ni tum 2025 chuning aning kan lo ala Karbi lo chore song pen ultimatum submission ni tum la land revenue office ong tum dam lo sudu hala da komama si Karbi dak local tum la longle list kipi bhara kipi hala so list ni tum la bang ko ni do ni tum so list amela juntu la so ultimatum submission a memorandum long ni tum true
Dr. Tuliram Rong Hang Phan so kapat jira long tami tum hala so amen list tami mention bom pini ani anta hala so action bang tek long lelang pini kapre asam ang kang lamang ke mia khidibo lage puse ekdom mia khai phan ke dik asam long padolong le putar pini kar bilo chale song pen hodai ta meaning je long le bangal lang pami chari pami kani ita council kachere Dr. Tuliram Rong Hang ke pini ani ta dak inut nat amia anda chuplung thekte pode kupilo lake mama populo asam no chief minister ke lake bang kapre ka district long ke mia han plung pilo tami pini kar beng long ke inuta amia phanda chuplung ke pini kar be khai dong ke mia are ding se ka kita areng hu bang subok tala bang lang chari dun pamika nang ji pini nitum de leke claim nang ka do ka beta sa me hala list ki pitum tame alang ta matha pamika nang ji tame list ki pita 99 years to 50 years po CPP hala bang ke ki chom de tepik lase lahai lang chari mani tum ke dam tanga tame alu ko jodam la Bida singkram sa auto truck chavik chot pensi hemtun sipanda chilangpon bomlo bonda kedam tang pai ni pai cleaner cap a jo bangki a hema sor tumta bida singkram sa pan chong hong bom sami hem chewang vedadlo a phi bangki social media long bangki penang anamia tum chingrum pet pensi bida singkram sa phan un anareng hupa su si lang roi long war chok pasi thekpon long lo lasi bida singkram sa bangki thanga papa pun abi pin lapan ki ma jok pen ta ka chilang slet ka chubhong sami abi bonta labang soni bangki ku pi son pen loni lahai ang tan pen ke bang ke biga chesu tumsi bida singkram sa phan un anareng hupasulu la sila pusun apa pun abe pin bida singkram sa phan areng hupasu tumpan ki neping nangsi sudak kang sai pivek nang jipusi bida singkram sa ator pen smi sodak pen ki hang pidopon ni pen ki pudun chi ke nona bang e kes bang e pichok lam temati mala si nang ripi nang po polojo okay thenga tuma phan bang he ja ja dalam tame chingki nang ko kumati yo se than jing bai nang ko kumati por pula so lambang mate nilita la an chini dun de delo nili ge hem se do kok lomati ka jota hem nang li ke de lo masing ke hodai ning ke hem che bang ver ma ke piko si hem bang bedet ma kolam la nilita da bang ke mang ke gari bang morote la nili to hem ke arleng ote ma ang song ti biko kiti ma gari bang nang le ma la ho po masi nilita gari ke che langda dana si khobor che long dam nilita he ing bang hala Facebook pe ni ka du ka velong hai hui ki post la hai tum thek dun long lo ma hai tum nili hem bang ya le he an si ke chitong dun ti ni di ta ke an si ke char ju long lo oh hut bender pa chet pacha do tami hut adak pen ke bang da prang ta do mane gari si chobek chote ma jo lalo ing auto tra ing bang der chen mane bang bedet khangjang lo ave chini unde none dam tang an mangi thang the he tamela sojo bangi ku pu son pe none chini ni dalo ni lita dipu hi thi ingti decorator akhula long pen kedam tang ja kong ni phai ingkore hini ani bang ni etum labang so khula long dang pen si hemelong lang ing num chok la silang kipang sipji phat lang kipang sip misin anam pen api dun tha pachi chohang pon lo la chikar bi hejan chong tui thret ji lapen ki kaching hon ke do bang akenang sot lupu matha ajok pen si ingti decorator akhulat tumpen smi labang sulang kipang sip misin pidun derlo bonda pini ani an bang ki chikloi jon semi nangge chok thupu bontala bang su lang pang sip misin bang thon nam de derlo la chikar bi hejan chong thui chobai be lapen ki kang hon ka chin so pen labang su lang pang sip misin bang ki ingti decorator aphan prabjin pen thon nam chi phansi pachini lo nona malki ingti decorator atom persmi thangnara saideng ponpelang sai jokje lepdang te kiwang silang ani bangki lam hoi sami bidam nang kok pubusi ingti decorator akula atom pen pachini pon pai pai ni phai engkoi ani karbilu charlie song lapen ki karbianglong democratic women association atum chalangsi dipu playstation an palidam pensi bida singkram sa phan aring hukipasu atuma phan imran ali lapen risang ho tum phan nep ingnangsi sudakang sai pivek nang si putpen kyang pido ponsi FIR semi piba jirdam lo ang tan pen kewang kebiga jesu tum karbinglong lo nang dun choksi karbia tum phan kachnek kahlu areng hukipasu lapen kachulang rem alam ki semi batai nang dulo bonda pinarian ta lapu son bangki sudakang sei pipon tek thelang lasi pinarian benki lai kebiga jesu tum hansmi langding dang nilo karbia ang longrat ke duan tum ta chilang pet pensi ang tan pen kewang ke jesu tum phan lapu son kachnek ke halu bangki chichak nang nilo alang litum phantan non bangki sodak pen kang sai iponang pupusi Karbi Anglong Democratic Women Association atum pen sodak pen pachini pon আর আজি আমাৰ ইয়াতে সংগঠন এটা কেএসএ আছে কেএসএ আৰু আমাৰ কাটৱা আমি আজি মিলি পেলাই ইয়াতে আমি ইমৰান আলী
আলিৰ ওপৰত আমি ইয়াতে এহাজাৰখন দিব আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যোৱা 18 তাৰিখ ৰাতি ইয়াতে বিৰাজ সিং কামচাহ মানুহজনক তেওঁ ইমান বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু ইয়াতে অকল যে 18 তাৰিখৰ কেছ নহয় ইয়াতে বাৰে বাৰে আমাৰ ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙত তেখেতসকল বেছি ইয়াতে দাদাগিৰি চলাই আছে বাট বহিৰাগৰ মানুহবোৰে আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই তেখেতলোকে ব্যৱসায় কৰিছে ব্যৱসায় কৰক কিন্তু তেখেতে কি কৰিছে আমাৰ ইয়াত থাকি পেলাই আমাৰ মানুহক তেখেতক ইমান বেয়াকৈ অত্যাচাৰ কৰি আহি আছে তাৰ আগতে বহুত কেছখিনি হৈছে কিন্তু এতিয়া বহুত বাৰ হৈ গৈছে সেইবাবে আজি আমি সংগঠনটি মিলি পেলাই ইয়াতে আমি তেখেতৰ ওপৰতে হেজাৰ দিয়া হ'ল সেইবাবে আমি ইয়াতে আইন প্ৰশাসনকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি এই মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু ইমৰান আলী মানুহজন মানে তেখেতৰ ওপৰতে বহুত কমপ্লেইনো আছে তাৰ আগতে কেছো আছে যে তেখেতে মন্দিৰৰ সন্মুখতে গৰু মাংস বেচা বা গৰু চুৰ কৰা এইবোৰৰ তেখেতৰ ওপৰত কমপ্লেইন আছে কিন্তু ইয়াতে আচৰিত কথাটো হ'ল যে ইয়াতে আইন প্ৰশাসনে দেখি নাপালে নেকি এইবোৰ যোনটো বেয়া কাণ্ডটো চলাই আছে সেইবাবে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে সেই ইমৰান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি সংগঠনটিৰ পৰা আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ Imran Ali lepenari sang hu tumki kedam tengarni semi chainong chong hulam ki pen semi pathek semi thapnang lo lapan chot kalilang si Imran Ali lepenari sang hu tumki chainong chong hu pen cheng lok kaprek pek chong hu si hem tunis pendi lapusi chilang ipon bom lo karbing long semi chainong pen cheng lok alang li tumki kaprek pek chong hulam ki semi pinangan ki dolo bonda pini anianta Imran Ali lepenari sang hu tum phan raikom sai ki tum pen lang ding son si thek pon long lang lasi ki wang selang ani jong si raikom sai ki tum pen Imran Ali lepnari sang hu tum nep ingnang ni lepen sodakang sai pipi le petangti sai jokje ki wang silang ani bangki karbilo charlie song pen chenglok karbing long kidu ongdung hemprang song tum chelang ban si Imran Ali tum phan ki sodakang sai pipon ji busi karbilo charlie song tum pen sodak pen pachi pon Imran Ali puke lage di phomni ta gali kadu be pethiam ni chichini lo sita non Imran pomni ke lage chainong kang hu bang chainong kang hu da non het pen gali lo Imran Ali pen Sabun Ali ko latum portete latum hem isi ke latum ke diphu kumani hem si chainong doma avema kona towarlong nongwe kona tu nitum chainong ingudam lungi ma lahai lok setum karlen banglo chuke dam tang ke la Imran Ali puamnit ke la chainong kanghu chainong ke that akes penda la ke chiklo jon kone bangjel khap hello rasomunit la pen ke alang litum bangke la namghor juntu la school adung het la namghor adung het si open se bang chainong thar reto la data inut bani kar bitum do punil tum birta gelong lasi la bangke mu apor se chichni po la pen ke chainong ke tha cho kali la tu chainong untik that po la chainong ala avi ta la ha kete ran ke bangala po anung bang lang roi long si bang ke war ni ko ne penil tum nong complain nang le kita pinier ni ta nil tum important in a joini si laso angdeng pini nang nitum heglong nang koklo lasi Imran Ali pu army pu amunit phanke lage ladet kalilo non alang litum dobom la dharam nala dipu dharam nala la gof girls college anung si alang litum non kaddu kawe a family pen akorte inji pen chenglog apuno officer tumta hadak si do sita nil tum birta gelong la penil tum chichinia teng polote alang litum ke dagelong le patata ave ta longle pata avi polotel hai ge la council along le no government along le la hai non council tum banda isinil tum pini la media through pini le chuning rilo la non arleng tum phan eviction chot ke lage chok chelo choke dam tang ani ta ko ane la arleng tum si eviction chot la si la hai mia bihari tum banda phung kha pu bang akonali tum le phung thek the pote nil tum banda thrais nang pide no nil tum rat tum nil tum phung po onok tum si chepadu ni polote la pen ke isi alam nili short nili Imran pu amnit phanili nili ki pukang tung ke lalo kedam tang pai ni pai Chris recap ani Dr Longsing Terol pen ke tok pont Whisper of the Inglong lapen ke da printed plus palu thui sami ghoti rong supi sohit bhavana lang si ipu pon lo labang solo thui kang pu pon amai long aluhiaman pen Padmasri Pukila Lek TP Professor Pradhan Sakhar Department of Mass Communication Assam University Silchar Dr. Dhirendra EM Inter Education Karbi Anglong Welfare Autonomous Council Muhammad Bahrulul Islam Chaudhary Vice President Publisher and Bookseller Guide Northeast Guwahati Assam Mr. Prabita Bora Senior Journalist Guwahati Assam Lapenki Karbi Anglong Jaffa District Committee
Guwahati along GGKSA anpar sami kaprek man peng kedu atum sami chitong dun Dr. Longsing Teron pen bor ipon si Karbing long atok ano kedu an aratum ta birta bang ke chininang ji pu pena jok pen si Thekar newspaper sami ipu pon si Karbing long etok ano lapen englong roglup kedu an aratum sami birta sami thekpon long bom lo lason si Dr. Longsing Teron alangli Karbino Tamas Council along sami Karbi language board a chairman ki khipom ohut pen semi Karbi a subject semi Charlie Longnang jipu bor ipon pen si alang semi sai semi pachun pon lo la panchot kalilang si Dr. Longsing Teron kachi thangklong semi Karbi Anglong pen semi mass and communication PhD kaching si alang li han lo la ta Karbi Anglong a phans isi nong me ne kewan pilu pusta pedang anaratum pen chan pon renti রিলিজ কৰা হৈছে প্ৰথমখন হ'ল হুইস্পাৰ অফ দি ইংলং লাভ এণ্ড লছ অন দি কাৰ্বি ৰিচ এইটো নভেলেট এখন তাৰপিছত দ্বিতীয়টো হ'ল দ্য প্ৰিণ্টেড পালছ দ্য ৰাইজ অফ মিডিয়া এণ্ড পলিটিকেল ডিছক'ৰ্ছ ইন দ্য কাৰ্বি ৰিচ এই দুখন মোৰ আজি প্ৰমোশ্যন হৈছে ছাৰ দুইটা এই কিতাপ প্ৰথমটো হ'ল হুইস্পাৰ অফ দি ইংলং কিন্তু বিশেষকৈ মই যদি এইটো ছ'চিঅ' ফিকশ্যন হয় তথাপি সেইটো ৰিয়েলিটি বেছ কৰিহে মই অলপ ড্ৰামাটাইজটো কৰি পেলাই লিখিছোঁ তাত মানে কাৰ্বি আংলঙত কেনেকুৱা তাৰমানে কাৰ্বিসকলে ৰিম'ট এৰিয়া কেনেকৈ আহি পেলাই পঢ়িছে কেনেকৈ কষ্টকৈ পঢ়ি কেনেকৈ তাত উন্নতি কৰায় তাৰপাছত আৰু ইথনিক ক্লেছ আহি গ'ল ইথনিক ক্লেছ আহি তাত মানে অশান্তি হ'লে কেনেকৈ মানে ডেভেলপমেণ্টখন আকৌ বেয়া হৈ যায় আৰু তাই মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে পঢ়া লেখা তাৰপাছতে ডেভেলপমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে পিচ লাগে বিশেষকৈ এইবোৰটোহে মই তাৰপাছত আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিটো ক্লেছ হ'লে ৰিলিফ কেম্পত কেনেকৈ কষ্ট হয় এইবোৰহে মই ডিপিক্ট কৰিছিলোঁ তাৰপাছত প্ৰিণ্টেড পালছটো হ'ল সেইটো মই কাৰ্বি আংলঙৰ হিষ্ট্ৰী তাৰমানে জাৰ্নেলিজমৰ হিষ্ট্ৰীটো লিখিছোঁ তাৰপাছত আকৌ তাৰমানে কেতিয়াৰ পৰা হ'ল কাৰ্বি আংলং এতিয়া কোনো আগত কাৰ্বি আংলং জাৰ্নেলিজমৰ কোনেও লেখা নাই বোধহয় মই প্ৰথম হ'ব মই ৰিচাৰ্চ কৰি 1935 প্ৰথম কাৰ্বি নিউজ পেপাৰ হ'ল বিৰতা বুলি তেতিয়াৰ পৰাহে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰপাছত আৰু 1986ৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অট'নমি মুভমেণ্ট হ'ল তাৰ পৰা কেনেকৈ মিডিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ আহিলে এইবোৰ ওপৰতহে মই লিখিছোঁ birta ki lan sikang ton poniglo las do mi thak me kardong